Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayahadja ku ngurong advice atau akan pamaisip si kita bikemo ni rakyat dalam lahat basilan atau kan siguaan basilan ko itu inin. Yan si tenged me kahalan dalam lahat Pilipinas ini sinigyawe de bisan ga niya dusete. So in nabuang ban pamaisip kun si kita bikemo lato na sige na habaran ko. Bang niya happen si kita bi si may pamilya tabi ke si bagay-bagay atau kan sineruk sina kilala tabi. Bang kita maputabang sarun tahinang newe bi ko may yun mag-post magtawos sa mayaan pinapost we bi bang ini may ganta mayaan information na tawa kan sumay pinatihin. Sumagawa na ng para sa ako mas labited hap manamal bang direct cam hap office yun may anak iyakan yun tahinang nakura atau kan tayo kawase. Kung ini nambuang ban nakurato din lahat basilan atau kan pente si barn takilala mo ite biru kemon kung ini Deputy Speaker Sir Mujib Hataman. So yun nambuang ban sa jihadje bang turum lahat basilan atau kan sampai siguaan basilan bang niya problemate bi subay te patapit siya magtaos. Amban magpost-post ada kita magtawang-tawang sa men magpost si kaon-akon ng buwa piyap akon ng buwa sampai taabot pito si ako pag tilewanin si tenged may makanakian, makutabang. Sumagwaanin ang sir ko si sihingaron niya, pingkugi ko makatabang si sibang ako. Sumagwaanin, to antihadya kaam, bangine subay hininangin. So nang buang ban advice ko si kaamin, inin miyaan pagi magchat si ako at akan makutabang. Happy campaign ko po pisinayan Sir Mujib Hataman, demikian sadia ruy sabihin na bang kita bine bangsa niya, kanatawakan, bisan pa sa di bangsa bang bisan pesa di bangsa bang ini na niya ni amban lahat basilan. Sumagwaanin masipin niya bakas kita kung mag-post amban me bata Sir Mujib we ga masih mag-coordinate sanduwe amban me tasigyewin. Nasa ingi panabang si kita bi bang mismo kita bi gay mag-coordinate si me kanakuraan tabi bang sa ingi ini kita bi katawangan we de. So number 1 mula-mula ni nung para si ako diretso kita bi makutabang hap opisina Sir Mujib Hataman atau kan si miaan mayor tabi pagkadatan tabi mayor tabi pa atau kami barangay tabi mula-mula dalam barangay tabi pahati kita bisisiye bang ine ngedol te pikilan ang bansiye bang ine te ed yene me subay hininangin bang kita gs ne atau kan ganya kawasene para nabangan kita bi pi kita bi hap mayor tabi ambat kita bi tutan barangay ni pagtekala si mayor bang penigirop tags ko happy kita bi hap Provincial Government of Basilan. Yan si Gobernador tabi diam lahat Basilan ko ini Honorable Sir Jim Saliman Hataman. Sir Jim Saliman Hataman ini Gobernador tabi yan gayan bakas maggay bang ni bang kita bi makutabang sisiye. Sumagwa anen sengge sa panawang ni kita bi bang mismo kita bi ga pagwa pi sisiye bang ini ganta subay hininangin. Demikian Sir Mujib Hataman sampai iye magtilew bang intang ni may katas makanakin. Demikian te Sir Mujib Hataman pagtahati we ni hati tasigyo bang same ang manhat basilan lay si Manila magtaos duye magtilaw bang intag katas den supaya tapalo apiap Manila supaya gi kalaugan may bangsanen sumugwa anen nakuinit sa matko dehulay kasing duehan ang bang may usbahin gi pagua gi mag-coordinate sa ingi panabang sisihin ubos magposa jap ng kepak kapos ng kepak bayo-bayo sa miyaan magtawag nga ganagin ng ene magusbahin magpost ni kemon giro makaine sumagwa anen mas labited hap bang derek nakita bi si mania kawasenen di si Sir Yusuf Mando di si Juni Limin atau kan si Sir Mujib Hataman Sir Jim Hataman sampai may kemon na mayors dalam lahat basilan kabaranggayan pagpaume kita bi dehel-dehelong bansi da kita bi mag negative thinking si siya tawakan pente mian barangay kamiyan giro makatabang mayor kamiyan giro makatabang dumensay sumagwa anen palaway kita bi ang bansi ubos mako kita bi katas ang bansi bang sa inggi atau kan magbiyan sa pain pikilan bang ina subay hininangin supaya tatabang may kapung tinihan tita sigyaw lay atau kami kausbahan bin atau kan kanakan bin yay idam sapap ni manamal hininang bang para si ako pagge binalan bisan pesine pumakuan tabi tabang bang dumen-duman ni akawasenen buhatan kita bi demikian nga patakulay si kadue yene bayate pa may sempo si kita bi kemon may kapung tinihan ko kinalasahan rakyat dalam lahat basilan anak yakan atau kan tausog ni ini bang sabi dalam lahat basilan inin pameseb ko ta si kita mi kemon mang dumain do kita bi military
Bang dumendo kita bi authorize magbuo sinapang da atay kita bi magbuo sinapang magpata-pata. Nambuanin ang ban mura kita bi pinatokitan kaso may parintahin atau kan sina-sina ni master si kita hinbi. Pinakita aja patate bi dalam Facebookin pende iya inin patanen, iya inin sinapangnen, iya inin lahat palehanen nuhut iya me grupuan inin. So niya lai pangiduan de ebidensya. Nagana ta hinang-hinang te ile pataten ile kita buo sinapang inilay ina-inilay sa miyan pa hinang de supaya haja kita kakasuhan. So gana unit kita ngandaag bangsay may pung tinayan ni kinalasahan. Ime bangsa ko ng lahat pasilan si kuwene pinayin ko si Kamlay si kadue da kita bi da pasagate may kaanakan ten mag-antan sinapang bang dumain do military lagi inin may magpata-pata mag selfie magbuo sinapang dumain kita bi sa miyaan sundalo dumain kita bi sa miyaan may pulis dumain damikyan dumain do sa kita bi may BF MNLF dumaganya maknanen civilian duhadja kita bi daa kita bi mag-antan sinapang magpata-pata lagi inente bang kita bi niaru niat tabi paluas amban lahat basilan demikian nen si kateluhin isab pamaisab kulub si kita hindi kemon yene may bangsa ko isab silat Manila magbagay duk may military magbagay duk may sine-sine niya kawasan dalam lahat Manila alu da abe isab kita bi makat bangsa tabi kane kita ko magpost si tengedinin niya ako bangsa tabi dalam lahat Manila magsumbong-sumbong. Too na kirukgai siya kulay pamaesib si kita bikemon. Too na kirukgai story delay. Bang too halihan tebi. Pagi makamakaat kita bi rambuwa elew. May kasaway gay kita siya we miyaan bang sa atin ni mga tawhan kitahin bang kita tabis tuwe. Itarabahuten. Demikian nen mismo te diene me parinta mangandak-andak kitelay. Yan sininan kita 5,000 3,000 PPS ini pemain kita supaya hadja niya alay to tewe miyan ng buwa ang ban suspect atau akan nut sa miyan neke esem bilang buwa elew din ka amno balik-balik ni sab sinikyawin bangek kanalay bakas ta sumbong webi hangkan sige pe umata ginin ke mo natawakan gapi maglawlandok manamal halihan te bine iyan may magsumbong-sumbong bangsa pemanen niya duk siga niya kita bime mana ene kawasenen di alam lahat Manilain da apa ini sab kita bi magpaniya ko metasabot lay pagi bisan pemiyaan sube pe kita magtabang-tabang sube pe kita bi magtabang tinabangin na bangsahin dumen kita ipakaatin bisan pemiyaan ang niya sentasig pagtabangan te bi kaya mo niya kawasan ng lahat Manila yan supaya pinaluas was ambani yerepi panagnaan ini kamayang ko pinasab si kita hinbi mula-mulanin bang kita bi makutabang sube kita bi makutabang si may kanapuraan te bi sumagwa ni dati kay patante bi mako si Allah Ta'ala pente ko isab kata kay pati Allah Ta'ala si kadue madumikyan nenda kita selfie of boss sinapang wang dumenduk te military si katelu da kita bi makat bangsa te bi da kita makat bangsa te bi da kita magsumbong-sumbong yero yan pameseb ko si elawinin si kita bi murah-murahan sanyang kita yung biyaman dunya sampai sila akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.